uzbrizu, gdje je veoma sličan skup ljudi iskazalo svoju podršku svojoj vladi i svom narodu. Svi su jedno te isto govorili, da li ovdje u Teheranu ili u drugim gradovima. Ljudi vrlo jasno stavljaju tačku na jednu stvar, da niko mimo granica Irana neće odlučiti o iranskoj sudbini i sudbini Islamske republike i njihovih naroda. Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Hvala na pozivu. Hvala svima vama koji ste došli. Za mene, kroz moje neko lično iskustvo, dakle, hvala i na velikom uvodu. Ja se iskreno smatram dosta skromnim čovjekom nego što je taj uvod bio. Ja sam obišao da kažem sve te ratne zone od 2011. godine, od afričkih sukoba na Bliskom istoku, genocid nad Rohinjama u Mijanmaru, napad ISIS-a i Daesha na muslimane Filipina, gdje je jedna skupina od 3000 ljudi protjera grad od 600.000 ljudi, gdje su svi muslimani na tom ostrvu Mindanao. Zašto vam sve ovo govorim? Da vam nekako približim svoju ličnu priču i moje viđenje Ašure. Bio sam počašćen, hvala Allahu, 2018. godine da sam odem na Kerbelu, da se uvjerim, bez ikakvih predrasuda, niti sam otišao dole kao sunnija, ni kao šija, ni sufija. Otišao sam dole kao sledbenik poslanika Muhameda s.a.v. pa tako i sledbenik Ehlul Bejta. Za mene Ašura predstavlja nadu kroz žrtvu. Mislim da u Bosni i Hercegovini mi možda to najbolje razumijemo i postoje još 3 manja naroda, izuzev Irana, koji sam ja ubijeđen da vrlo dobro razumiju položaj žrtve i Ašure, a to su Palestinci, koji su nekako okruženi braćom svojom, pa su ostavljeni u bunaru kao jedan od poslanika u prošlosti. Sa istočne granice islamskog svijeta se nalaze ove Rohinja muslimani, koji su isto tako sa lijeve strane, komšije su i mnogobrojni muslimani, ali oni su ipak ostavljeni dole sami da se bore sa tom džuntom godinama. To su sukobi koji traju više od 50 godina. Kad govorimo o Palestini, mi muslimani zaboravljamo da ovo nije počelo oktobra 11. ni oktobra 7. ni septembra 11. Ovaj sukob dole koji se dešava se već 80 godina. I onda smo mi nekako ta treća tačka, najzapadniji dio umeta, gdje se hvala Allahu uči ezan, gdje hvala Allahu Đelešanu postoje organizovane institucije, ali bi poredio te 3 države i ta 3 naroda sa jednim od većih naroda na Bliskom istoku, sa Irancima. Ono što me oduševilo prvi put kada sam otišao u Iran jeste da unatoč toj zapadnoj verziji medija i dalje ideja revolucije postoji. Revolucije, islamske revolucije, Kroz te sukobe koje sam prolazio što u Libiji, u Iraku, u Siriji, Libanu, Palestini i tako dalje, u jednom dijelu sam uzeo jednu knjigu imama Homenija gdje u stvari govori načini koji se koriste da bi se razjedinio islamski svijet. I napisao sam jednom vrlo kratko nakon ubistva Hasana Nasrallaha, rahmetullahi alejh, i kasnije ubistva Ismaila Hanija, koji je jedan od vođa i predstavnika Hamasa. Dakle, naši dušmani kada bacaju bombe, oni ne pitaju da li je ovaj šija ili ovaj sunija bio. Njih zanima da li je padao gospodaru na seđdu i da li je dio umeta koji pruža otpor. I jedan i drugi su bili, posvetili svoj dio života u toj žrtvi. I zato sam rekao, za mene lično Ašura predstavlja nadu. Jer sjetite se prije ovog sukoba sa
aktuelnim genocidom koji se i dalje sprovodi na Palestince, narod je bio u grču. Umet je osjećao se kao da ne može da diše. Otvorite slike ujutru na telefonima, na vijestima i odjednom u cijelom tom beznađu imamo jednu državu koja može da pruži taj otpor. I to je za mene lično, iako iz nekih vlastitih saznanja, vjerovao sam da Iran može iznijeti, da kažem, ruhanijetski tu borbu, ali me brinula racionalan svijet po pitanju vojske, spremnosti. Ja sam bio u Iranu i tokom ovih protesta koji su isto tako fingirani bili, jer smo pregledavali kamere, bezbjednosne kamere koje nam nisu uručile vlasti da mi budemo ubijeđi u nešto njihovo, Mi smo pregledali snimke kamera gdje su se određeni ljudi koji su u demonstracijama bili, učestvovali, jasno razlikovali od ostalih učesnika. Dakle, ako želite dobro da učinite, da li revolucijom, da li ima potrebe da iskren čovjek krije svoje lice? Nema. Kada se krenulo na Iran, prvo medijskim ratom, ovoj omladni preporučujem jednu knjigu koja se zove When Media Goes to War, kada mediji krenu u rat. Dakle, prvo se pokrenula kampanja medijska protiv Irana, iranskog naroda i same ideje Islamske republike. Iran da nema ovaj islamski faktor u svom nazivu, ne bi možda toliko ni bio problem u zapadnoj ili anglosaksonskom političkom, diplomatskom pa i vojnom svijetu, jer upravo taj dio islam i Islamska republika je najveći kamen koji smeta cionističkom režimu i jednom sotonističkom režimu čije vođe su izgradile karijere na pedofiliji, dakle na silovanju djece, maloljetnika, kako muškaraca, tako djevojaka. I ovo su neke teme koje možda ljudima zvuču strašne, ali mislim da generacije koje dolaze trebaju da znaju o činjenicama koje se sprovode i koje se dešavaju sa druge strane. Tako da ono što sam osjetio u Iranu prvi put kad sam došao, kao što sam rekao, je nastavak ideje unatoč nekim pričama da ideja islamske revolucije polako izumire, dolazi do smjene generacije. To, kao što vidite na ovom videu, nije slučaj. I namjerno sam snimao omladinu na ovim skupovima. Ovo je skup u Tehranu na Tadžrišu i ovdje je poprilično bila temperatura negdje oko 15 stepeni. Međutim, u Tabrisu je padao snijeg i temperatura je bila oko 0 stepeni. Ljudi su i dalje u hiljadama izlazi na trgove da ukažu povjerenje ne samo vlastima nego i narodu. Pa bi sam molio samo da pustite ovu mladu djevojku. پیام من به تمام مردم جهان اینه که مردم ایران تا ابد پای پرچمشون، پای خاکشون، پای اعتقاداتشون وایسادن و تا ابد این پرچم هرگز زمین نمیفته. میخوام به ترامپ بگم که کور خوندی، نمیتونی هیچ کاری بکنی، حتی اگه این جنگ 100 سال ادامه پیدا کنه ما پیروز میدانیم. میخوام در مورد حقوق زنان بگم که اگر حقوق زنان رو فقط توی این روسری که سر ما میبینید، من میخوام بگم ایران جزو کشورهاییه که بیشترین اهمیت رو به خانوم‌ها میده و به راحتی میتونن هم کار کنن هم فعالیت‌های مورد علاقه‌شون رو داشته باشن و هیچ کس نتونه چپ بهشون نگاه کنه. ما با عشق این رو سرمون میکنیم و با عشق هم پاش هستیم و هیچ اجباری هم اینجا نیست. Namjerno sam insistirao da razgovaram sa što više žena i djevojaka, jer se žene u Iranu predstavljaju često kao neke robinje koje ljudi maltretiraju, koji su vezane za radijator. I dakle, ovaj snimak je preveden na 3-4 strana jezika, kako njemački, tako i engleski. I hoću da vam kažem da mene lično u našem sukobu u Bosni i Hercegovini je čuvala majka dok je otac bio na liniji i vrlo je meni bilo stalo do toga da prenesem kako žene razmišljaju
po pitanju trenutnih dešavanja. Nekako mi živimo u nekom muškom svijetu, pa tako i u našim možda krugovima, ali vrlo bitno je meni bilo da u stvari dokažem pa čak i dio svoje neke sudbine, jer dok mi je otac bio na liniji u Bosni i Hercegovini, ja sam ostajao s majkom i nekako vidimo šta se dešava oko nas. Ja lično smatram da je stup porodice, što bi jedan od naših bosanskih šejhova rekao, porodica je država. Dakle, prvo je ta država najbitnija, pa sve onda ostalo, te mjesne zajednice, komšije i tako dalje. I nakon ovog skupa je bio Džan Fada, to je dan žrtve gdje ljudi vlastitim životom daju sebe za pobjedu države. I to je bio jedan skup koji je preko 3 miliona ljudi, žena, izveo na ulice u Tehranu, koje su same od sebe dovodile svoju djecu i sebe, bile spremne da žrtvuju, učile su kako da koriste kalašnikov, pištolj, imali su te vrste instrukcija od strane države. I mene je to stvarno dotaklo u Iranu. Zašto me je dotaklo? Jer mi kao Bošnjaci ovdje na ovim prostorima doživljavamo neki 11. i 12. genocid, zavisno kako se je pisao i ko je bilježio. I u svim tim ratovima su naše žene i sestre i majke korištene protiv nas koje su silovane. Na njima se izvršio strašan ratni zločin koji su čak naše žene 2018. majke Srebrenice i ta udruženja uvrstile u ratni zločin. Dakle, pazite, moment gdje mi i dalje u Bosni i Hercegovini na prostorima Balkana ne učimo svoje ćerke kako da rukuju oružjem. I to je definitivno jedna lekcija koju sam ja lično pokupio u Iranu, da sutra, ako Bog da inšala, ako mi Allah da snage i zdravlje i nafake, ako budem imao ćerku, da ću je naučiti da rukuje oružjem. Tako sam isto uradio sa svojom ženom, upravo iz ove naše prošlosti. I ima određeni, da kažem, hal, što se kaže, kad sam vidio kako se majke ponašaju prema toj djeci, kakav je odgoj u pitanju i kakvo je poštovanje i dalje prisustvo u iranskom društvu prema starijim ljudima i pogotovo roditeljima, to je nešto što kod nas polako blijedi zbog ovog uticaja našeg komšiluka u kojem se nalazimo. Ali ne da je to nešto negativno, iskreno, za nas Bošnjake, jer mislim, putujući arapskim svijetom ili zaljevom, vidio sam da taj rahatluk koji pružaju financije, napravili su porodice koje nisu funkcionalne, gdje se čak i u arapskom svijetu ne poštuje više ni otac i majka ili sve manje i manje. Tako da je to jedan dio koji me fascinirao još i dalje u omladini, u ženama, u Iranu živi ideja jedinstva i porodice, te države, kako trebamo sami da smatramo vlastite porodice. Pa bi te zamolio da pustiš i ovog momka, on je 92. godište, kako se sjećam. تونسته خودشو به روز کنه حتی به نسل بچه های ما هم انتقال پیدا کرده و تونسته اون خط نشر رو انتقال بده از نم باران حسین به قول معروف اون حسینی رو سعی کردیم برای بچه های خودمون هم تزریق کنیم و تا نابودی کامل اسرائیل همچنان مقاوم ایستاده ایم. پیام من به دشمنانم اینه که ما همچنان ایستاده ایم تا نابودی کامل اسرائیل. این خط همچنان ادامه داره. هر چقدر که ما رو بکشید ما زنده تر میشیم. شهید زنده تره. با زنده شدن ما همچنان و همچنان این راه ادامه داره. Ovaj dio mi je zanimljiv bio vezano za ovo naše svjetsko prvenstvo, pa Iran učestvuje i Bosna i Hercegovina učestvuje u ovom dijelu gdje govori koliko god vi nas ubijali, mi ćemo nastaviti svoju borbu. I kako u Iranu, tako i u Bosni i Hercegovini sam našao te paralele, mi smo narod koji je realno trebao da nestane od gradova u Republici Srpskoj, tako i u Federaciji. I jednostavno trebamo učiti našu omladnu da budu buntovnici, ne kriminalci, nego buntovnici, da traže od ljudi koji su na mjestima odgovornosti, da traže svoj hak, da traže pravdu. I to su isto stvari koje
mislim da mi zanemarujemo u društvu generalno. I opet kažem, ne da je iz neke negativnosti, ali nekako lutamo kao narod, malo bi i dunjaluka i ahireta, i možda je to naša nagrada na kraju krajeva, jer se, na primjer, u Zaljevu ne srećete sa kladioncama na svakom ćošku, ne srećete se sa nemoralno odjevenim kako muškarcima, tako i ženama. Susrećete se sa nekom, da kažem, blažom verzijom islamske perspektive kakva bi naša društva realno trebala izgledati, onda dođete u Bosnu i Hercegovinu gdje ste stvarno na iskušenju svaki dan. I mislim da to u Bosni i Hercegovini nije čak ni teret koliko je blagodat, ako ne pijete zato što niste u kafani, više govori o vašoj snazi, ali ako ne pijete nikako ili ne kockate se nikako, bez obzira da li bili u iskušenju ili ne, da to uradite, mislim da je tu doista veća nagrada. Ova žena mi je vrlo fascinantna bila, jedna od žena koja je bila prisutna na toj paradi Džan Fada, koja je žena koja nije pokrivena ili ne nosi hidžab, pa bi samo da pročitate pažljivo šta ovdje govori u ovom dijelu. که بگم چه من چه اینا چه این خانوم جفتمون جونمونو برای ایران میدیم و به خاطر جان فدا اومدیم. برامون پیام اومد ماهایی که ثبت نام کردیم جان فدا اومدیم اینجا که بگیم که ما چه من بی حجاب چه این خانم با حجاب جفتمون جونمونو برای ایران میدیم. حالا من امروز یه جمله‌ای شنیدم، نمیدونم راست یا دروغ، میگفتن که آقای نتانیاهو گفتن که دخترای بی حجاب همشون سربازای من توی ایرانن. آقای نتانیاهو خیلی غلط کردن. من سرباز وطنم. امروز روز تجمع بانوان جان فدای رهبری هستش که منم اینجا حضور پیدا کردم. توی این همایش اسممو نوشتم و میخوام ثابت کنم که جونمو فدای این مملکت میکنم و همیشه پشت وطنم هستم و خونه من در مقابل این همه فداکاری ارتش و سپاه ارزشی نداره. Dakle, ova prva djevojka koja nije pokrivena, noć prije Netanjahu se obratio iranskom narodu, pozvao ih da izađu na ulice protiv vlasti, i u tom dijelu Netanjahu govori kako su žene koje nisu pokrivene njegova vojska u samom Iranu, pokušavajući da animira, da kažem, unutarnje neprijatelje Irana koji su već preko 100 dana prisutni u Iranu. Sam Trump i Benjamin Netanjahu su više puta ponovili kako su izraelski Mosadovci cionističkog režima među narodom Irana. Pazite, ova žena je izašla sama od sebe da kaže bukvalno da, iako Netanjahu misli da su žene koje nisu pokrivene u Iranu protiv države i vlastitog naroda, da žestoko griješi. Ovo nije bila jedina žena koja je na ovom skupu. Hoću da vam kažem da ne morate vi imati snagu da se nosite sa neprijateljom, ali svako poštuje čovjeka sa stavom. I u Bosni i Hercegovini često raspravljamo, možda je moglo biti ovako ili onako, ili u budućnosti ili u prošlosti, ali sve dok nemate taj stav, upravo stvarate slabija društva, stvarate slabije, pristajete da se takmičite sa nekim slabiji od vas. I to su neki dijelovi koji su mene lično dotakli na nekom mom putu, tragajući što za istinom, pa tako i za vlastitom usavršavanju znanja. I uvjerio sam se da u Iranu stvarno postoji ogroman, da kažem, čup ilma ili znanja koji vam je na raspolaganju. I da se vratim na Ašuru, Iran je upravo dokazao cijelom islamskom svijetu, bez obzira koje nacije bili ili kojih ubjeđenja, mehteba ili tako dalje, da postoji nada. Baš onda kada smo svi pali i mislili da niko se ovom zlu ne može suprotstaviti, imamo državu, Islamsku republiku Iran, koja se je suprotstavila, pazite, dvije najnaoružanije države u svijetu, koje su među dvije najbogatije države u svijetu. U 30 i nešto dana na početku ovog sukoba, Iran je 36 godina pod sankcijama, dakle u 30 dana se urušava cijela svjetska ekonomija
i vidite sve zapadne ili istočne vođe koji govore o ekonomskoj krizi. Dakle, ako Iran mogao da ostvari sve ovo što je ostvario u smislu znanja, u smislu primjenjivanja tog znanja na tim univerzitetima i dobijanja nekog finalnog produkta, kako je moguće da Iran može 36 godina da živi sa sankcijama i da svoje društvo preslaže kad god se sankcije nove ili stare uvedu, a cijeli svijet se uruši za 30 dana rata gdje se Iran napada. Ašura je upravo onih 168 djevojčica u Minabu koji su ubijeni sa 2 rakete, dakle to se na engleskom zove double tap operation, dakle 2 udarca da bi se potvrdila smrt tih djevojčica. To je ovaj dio Ašure. Ti ljudi su znali da su tu djeca. Ti ljudi su znali ovako zvanično u tim velikim halama Vašingtona i ne znam gdje još. Oni se ponašaju licemjerno, jer Allah dželešanu nas, muslimane, u stvari upozorava na više mjesta u Kuranu, pogotovo meni jedan ajat koji mi često padne na pamet, a vrlo mi je blizak po pitanju Ašure i Kerbele, jeste: ne uzimajte za zaštitnike Jevreje i hrišćane, doista su oni zaštitnici sami sebi, a vi ne budite od nepravedni. Za mene je to Ašura, za mene je Ašura nada, Kerbela je nada, da ukoliko se žrtvujemo nekim luksuzima, da nema pobjede bez nade. Nije bilo ni u Bosni i Hercegovini zastave i države i granice bez žrtve. Naši najbolji su pod zemljom, najbolji sinovi Bosne i Hercegovine. I svako u ovoj sobi vjerujem da ima jednog barem šehida pod bosanskom zemljom. I to je Ašura, da baš kad je beznađe, kada nema, kada ne vidite izlaz, da i dalje stojite pri svojim stavom. Mene su upozoravali da smanjim priču o Palestini, da smanjim svoja izlaganja po pitanju podrške Iranu, kao što nisam prihvatao neke nemoralne stvari prije u vlastitoj profesiji, u vlastitom životu, gdje sam možda platio neke visoke cijene po pitanju, nisam dobio, ne znam, tu fotelju, ali pun rahat spavam. Volim da znam šta se dešava tamo nekom dijelu moga tijela, umeta, jer to su moja braća i sestre i ja sam njihov koliko su oni moji. Dakle, prenosite nadu Ašure. Ašura jeste i Kerbela jeste ogromna tragedija i žrtva, ali mislim da ponosne generacije sljedeće koje odgajamo, ako Bog da, inšallah, će biti upravo oni koji će nositi, prvo ljubav, pa onda mač, što imama Alija, rahmetullahi alejhi, tako i imama Huseina. Salam alejkum, rahmetullahi ta'ala, barakatuh.